Lona-ke nguSinengo bese waseNyokasela wabulawa-ke kusolakala ukuthi wabulawa-ke ngokuhlahlelwa ngembazo njengoba-ke batholakala endlini yesoka-ke beshonile kanye-ke nendodana yakhe emasontweni amabili noma-ke emasontweni amathathu adlule. Abantu abaningi bayakhuluma-ke ngalolu daba, kanti kusavele ukuthi akekho osaboshiwe selokhu-ke kwenzeka lesi gameko eNyokasela. Nangomunye uthi kodwa-ke kazi izingane zisuke sezingenaphi endabeni yemijolo. Ave-ke ibuhlungu lento yokuthi ingane-ke ifele into engahlangani naye omunye umuntu aze-ke abulale ingane ngoba efuna ukuzwisa lo ajola naye-ke ubuhlungu. Lento-ke ngizwisa ubuhlungu nje nenkinga ebulala mina phela nothi-ke ingane yami. Kusho-ke abantu bayakhuluma ngalo daba olushayindawo lapha ey'nkundleni zokuxhumana. Ngiyafisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi ucabangani ngalo daba. Hlala ngapha kwi-comment section.